So I haere mai ia e hia kapa muri mai. E whakapāhānau e te whānau. Who has Chey Milne to say that we're not going to make it to Matatini? Ana mehe mea kaore rātou I heke I te rima piro, ka tua whā Ai. ki te whakataitai. You reckon you can beat TPM? Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Sure, before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Ara Taua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Tuia te rangi, tuia te whenua, tuia mai tātou ki te hōtaka hirahira o Haka Yarns, tēnā tātou nau mai, hoki mai. Ko hoki mai te pai kōrero o Chey Milne kei te pēhea. Tuatahi e pirangi ana kia mihi ato ko hinga te tōtara haimata o te wauku nui a tāne, te hoaranga tira o te whaia turuhira, nō reira mā tātua waka, tō rohe o tira e haere atu ana etahi o te aroa noho ki tēnei rangi nei, nō reira e mihi ana ki a koe te whā, hoi anō, ka hinga he te kura, ko aramai he te kura anei tātou, e ihihi nei ki te puta ēnei kōrero, hoi anō, kei te tino pai, kei te ahua rongo au I te wairua harikoa, ka mutu kei te ihihi a hau I te āhuatanga ki ngā regionals ko hori atu nei, ka mutu e ihihi ana I te manuhiri kua tāmai nei. Ai, te whānau he manuhiri hau tō tātou I te rangi nei. Couch kai whakataki o Haka Yarns, te āhua nei nau mai, haere mai, Tama te Rerewa kōpū. Kia ora, tēnā kōrua o tira, tēnā koutou e mātaki mai ana. I mātaki rā nei koe I te whakataitai o Tainui I te mutunga wiki. Ai, kaore kore. Tō rohe o mua, my bro. E herei te mea kua tūau ki tērā rohe, engari. Erangi, tupu a te koe. Whānau mai au I Rāhui Pōkeka, te nuinga o ngā whānau I reira, he whānau anō nōku I reira. Mihi ana ki te whānau I tū. Ko o whanaunga katoa wera, ko o teina katoa wera I tū I roto I etahi o ngā rōpū. Bro, ia koe tupu ana, like, ahua moata rangatahi koe, ka tū koe mō Tauira. I reira tētahi whakaaro kia tū mō tētahi kapa I roto o Waikato, pau o roto o te pauamanga tāwhiri e rā momo rōpū? Kau. Mai rāno, hau I mōhio. Kaore o ku kōwhiringa, bro. Nei, me haere au ki te taho aku mātua, taho taku tuahine ki Tauira mai Tawhiti. Kua neke atu I te tekau mā ono tau, hau e tū ana ki tērā kapa ina. Yes. So, aha kua pēhe, mōhio tonu koe. Ai, mōhio ai. Love you, whānau. Aha kua pēa taku hia. I ona wā, ka kite au I oku hoa e tū ana ki kapa ke atu, ngā kapa o Tainui, ko taku hia kia whai wāhi atu ki a rātou, engari. Noho ki te kāinga. Ka mutu, me kōrero, I te mea, e hara tama I te whēni ngā tau ki muri o Haka Yarns, bro. Hea te paki waitara? Kua roa nei, ahau e tautoko ana I tēnei whakāturanga. Koa te keke mai o taku tuahine ki au, taku mea atu ki au, I'm going on Haka Yarns on Tuesday, ka mea mai, Kua huri koe! Engari, rua mano o rua te kau I timata au te mātaki te whakāturanga nei. Ko rua ko Chey, bro, ko Kereama e noho ana ki te teihana tawhito. Koera te wā a Haka Yarns, I roto a Haka Yarns I tōna raw state. Facebook Live. Facebook Live. Kaore whakaritenga. Pāpāho, tūtaka rerewa. Ahi o te praere, inu pia ana ki te papa. Engari, I a rātou, pērā I ngā whakāturanga I nāia nei, ko a rātou kōwhiringa I mua I ngā whakataitai ārohe, ana ko rāu ko Chey kei te noho mai mua I te whakataitai o mā tātua. Kaore I kōwhiri a Tauira, kia eke ki te Matatini I te rātou. Narunga I te mea, wehea sāi, wehea noho ki taku tuahine, he panonitanga ki ngā kaiwhakahaere. Anō reira ka hoki au ki te prakatihi I tērā mutunga wiki, ka mea te ki ngā tāne. Boys, who has Chey Milne to say that we're not going to make it to Matatini? Ka hika te ahi roto I a rātou, ana, I waimare e mātou kia uru atu I te rātou, engari, I uru. Ai. Well, e mihi ana mā bro. You know, aha ko e rā wā bro, ko roa Haka Yarns e whakateitei ana I a Tauira. Mi te mea, tino miharo a koutou mahi, especially I roto I ngā tautata nei, bro. Te mihi ana, tēnā tātou. Mihi ana kia kōke. Ai, rawe tērā te whakahihiko I a koutou, ana koera te whāinga, ne? Ai.
whakaatu mai. Ai. E te whānau e kōrerohi ana te whakataitai o Tainui heoi anō, ka tīmata tuatahi ki ngā mihi, te tiro mai. Ai. E mihi ana kia Waiapu Road, nā koutou au i whakakākahu, me te atāhua hoki. I just wanted to make a note, kei te titiro rātou ki te kākahu. Ki ngā kākahu. Kia ora. Ki tiro mai ki ngā kākahu. Anei hoki ngā mautaringa, me tenei. Tino atāhua, tēnā koutou. Ka mutu, e mihi ana ki ngā tāngata e hoki tonu mai ana ki te tautoko i ngā hotaka o Haka-Yarns. Ka tuku i tēnei taonga kia tūmata whero tihi, tō YouTube comment i tērā wiki, o tira i ngā wiki kua hori. Tēnā Māori e kaha ana ki te tuhi ana pics, i te waka tuku tātou i o tātou kōwhiringa. Kaha ana ia ki te tuhi ana whakaaro. Iana kōrero, nō reira, tēnā koe mapau, tēnā koe. Ai, anei, he aki nui kia koutou ngā hunga mātaki, kia tuku tā kupu mai, i te mea ka riro pēa ia koutou e tahi taonga. He nui ngā whakaaro kore ka puta i tēnei hōtaka hei Wānanga mā koutou mā tātou. Ai. I roto i ngā comments. Woo! Hōtaka nui kei mua i te aroaroa, Tainui. Anei ngā hua e te whānau, tuatahi te pauamanga tāwhiri, tuarua te Iti Kahurangi, tuatoru te kapahaka o Awhina i te kaupapa, te haona kaha, tua whā, tua rima mō tai tangata rau, tua ono te kapahaka o ngā pua o te kōwhara. He au whakaaro bro ki te regionals. Rāhui, bro. Me mihi ka tika ki a Tainui Waka. Ko tino eke, i roto i ngā tau, i tēnei o ngā terenga, tēnei o ngā whakataitai. Tino ki te iti piki o te taumata o te kapahaka i roto i tā rātou rohe. Ngā rōpū pēnei kaore i uru atu ki te matatini pēnei a te Pae Kahurangi, te toka tū, te whānau o rangiriri Ngāti Naho. Tino pai rātou. Tino eke, ngā kapa katoa. Tika. E mihi ana i kōrero tātou i wahora ki te MVP o te whakataitai ki au, taku pratara Totiji, back to back, kapahaka namatai, kapahaka namarua, so harei te mea i ata whai wā ia ki te ata whakataui ai anō, i tū ia kāmutu, harei te mea, now me wānanga tātou i tēnei ture, hea te taki i whai wāhi ia ki ngā kapa erua, but i tū ia ngā kapa erua, kāmutu kaore, harei te mea i tū noho ia i roto i te t-shirt, ki te mahi i te mahi a te kai rakuraku, i tū ia ngā kapa katoa, o ngā wāhanga katoa, mahi ia i te haka, and then in mōtai tangata rau, the main group, I koe te reo tuatahi. He was at the front of the bloody tihangaia. Kaori tu atu. Na kamutu, whakahaere ana i te hui anō hoki. Nō reira, mō te tangata me tētahi ke te kia ne ngā pōtai. Ka hore pāinga i a koe mapau, nō reira mihi ana. Iwa, i toko ake te whakaaro i roto i au, bro. You know, he atu e tahi rōpū composite ngā mea takirua nei e tai ana i tētahi te tū. O ko apanui rao, ko taumata tērā. Composite teams. Manu hui o waka huia. Ki takutua hene, that's you. Yeah. Inde. Ngā mea rua. Yeah. I don't know though. I don't know. Mena, ka pai kia raua. Nā ka mea. Yeah, whakawhiti. Hoi no tēnā pēi ai nei, I'm not sure. But manu hui o waka huia. Tai ana. Yeah, ko e tahi atu. Composites, obviously, Iti Kahurangi, te Pae Kahurangi. Yeah, not many others really, eh? No. Wow. Yeah, we know. But bro, I miharo ia kamutu, bro, message mai taku tuahine, Davika Wilson, ke roto ia waka hui, e ringi ko roe no hoana ki roto Rāhui Pōkeka. Ko ana tamariki, ko aku I rāmutu I tātaki te rōpū Awhina. Ka tau mai te tahi message, screenshot o tana te kōrero a tana tamaiti. Show this to Uncle Mum. Nā ko tana placings, ko rātou placings I te mea kaore au kōwhiri. I te rōpū Awhina, kato I aku pics. Ka mea tau, menei mōhio I te tūkoutou. I would have put you at first. So, mihi ana kia koutou. Tōrere, kia TA me kahuremu anō hoki. Mean. Taku tino kiwaha I puta I tēnei kapa. Whaki. Whaki matawhaka. Well, yeah, me wānanga anō tātou I tērā. Any other standouts I reira koe? Ai, tai atina nā tu au ki te whakataitai a tāhua, mō te manaakitanga, ko Tainui kei Tawhiti. Ai. Koha te uru atu. Yes, ai, koha e he rawe. Ana, kua waia Tainui Waka ki tēnei āhuatanga ne, ngā kaupapa o te kingitanga, he aha ke atu, so, yeah, I tino eke. Pēa te arena. Yeah,
I tai atu au ki te mātaki a mōtai tangatarau, ana I ki katoa te whare, te noho au ki te pito, o runga rawa atu ki te taha, engari he tohu o te tautoko nui ngā whānau I te kapara. I tai atu koe, G? Ka. Poke ana I te mahi tēnei wā, engari. I whai wāhau I te rātapu, me nana hira ki te mātaki anō I ngā kapa. Ia wā, ko tētai āhuatanga I puta ki te arena, ko te kaiwhakataki, ana I puta taua kiriata ki te TikTok. Ai. Nui ngā iwi whakatake ana. Now, I ki koe, I ahako, because ahau I te mātaki, ahau I te broadcast, mohu I te ahu kata mātou, like ahu cringe tērā. E rangi mahu e tētahi horopaki, ne? Yeah. I whakahua, I kōrerotia e te kaiwhakataki, ka haere ki tētai tangata ana me tuku I tō pepeha kaua e hapa, kaua e ana kaua hoki e takaroa. Right. I hapa I I takaroa hoki te kōtirora. Engari tuku nā te taonga, come on. Ruthless te praura, hei? I ki te rānei koe taua kiriata? Ka reu ki te taua kiriata, engari, mohu anō ki te kaiwhakataki. Ko te mea hātaki ki au, like, obviously, you know, wanganui, ko emcee ahau e te whakatautau kapāka. He wā nui ke wanganui, ne? Ki te ata noho me te pānui, ngā comments, whatever. Obviously, e kite ia I ngā kōrero, ne? So I haere mai ia e hia kapa muri mai, e whakapāhānau e te whānau. Ka pai tō whakapāha matua. Ai, yeah. Hātiki hia muri wai, boo! Ai, I tai atu au, and me mihi anō hoki ki te kiriata nei ki a hāne I puta, e te whānau, me mātakitaki koutou. Nui te ātāhuatanga kei roto I tēnei kiriata, haere ki te mātaki. Hoi no I ahau I reira, I tūpono poro tuahau ki a matua ka hautu. Ka ki ia, mihoro te hui. Nā ka ki ia, me pērā anō hoki, indoor stadium ki hopu ki te Matatini. Mea te ahua, katāhu, Matatini, okay, indoor, okay. Tai te hosting All Blacks. And he goes, e hara? And I was like, actually, yeah. How te take kaore tātou I te whakaaro nui, pērā. I te mea ki oia toti I ngā tau ki Amerikas, ka mea tau ke toti, gee, how te take hari ana ki hopu ka keis. Nā bau, whenua Māori, kaupapa Māori, kei roto I te ngā ringaringa o te Māori. I was like, actually, yeah, okay. But mō tai nohoanga I te hanga whakaaro. Rawe. Yeah, rawe. Kaore pia e rere kētanga I Wainganui a rāua ko a mōtai tangata. Ahakoa pia te oro pia. Ai. Kaore e tino pērā te kahau te oro ki tā mōtai tangata rau. Engari, rāua tahi tino e ki tērā taumata. Kua kore e pāma mai me he mea I whai wāhi atu rātou kaore rānei. Ai. I reckon I raru rātou, I te āhuatanga o te tūtuatahi, I te āhuatanga o te back-to-back tanga o ngā kapa e ruara. Ka mutu tēnei rautaki o te mahitahi me o tino kaihaka. I don't know, I reckon kei te ki te tātou me kau e pērā. I te mea I tū ngā tuahine Manly rā, ngā tuahine Wharehuia. Kia au, ko rātou tino kaihaka wera. Me te kaitātaki, ka reu mo koe anō te ingo o te Baura. But again, Tai hākua. he gangster ia noroto ia mōtai. And so I reckon tēnei rautaka, and I'm sure nā te me kei te wātea, so ka hoki anō rātou kia mōtai mo te Matatini, but tēnei whakaaro o te tohotoho I o tino kaihaka, I don't know, I reckon, yeah. E hi anō rātou kia whai wāhi ngā kapa e rua pia ki te Matatini. Ai. Engari, kua whai oranga pia I te whai wāhitanga o tētai kapa. But then mena ka whai wāhi ngā me e rua, then you're stuffed in Matatini. Whakaaro anō tētahi rautaki. Ai. No, bro, but no, you're stuffed I te mea. Kaore tā e te Whakawhiti. Yeah. So kei me ū rātou ki reira. So I guess koe te he painga tēnei kaore rātou I whai wāhi, so tai ana te pakari anō I a mōtai, but whakaro anō? Wa mōtai tangata rau, ka tahuri ki a rātou, rawe ki au te whai kōrero ki te wāhanga o te whakawātea. Tino Rerewa tērā, te tahuri ngā kupu. Kōrero mo te arewhana I te rima. Yeah. I don't know. Kaori rata ki a koe. Wow. Yes. But mahi
mahi te whai kōrero. Get it out of the way quickly. I te mihi ke wharehuia ki ngā mate o te arawa i te whai kōrero. Hey, I'm going to say wharehuia was mean. Mean, bro. Tēnā koe pata, I miharo. But I reckon, I don't know, I tino kitea tērā whārua. I tino kitea kaore a praone I reira. Pai mai ki no mai, but ko ngā results e kia ana, e kitea ana e te ao katoa. He nui tonu tana whai pānga ki tērā kapa. Ai, bro. Ngā kapa e rua. Ai. Ngā kōrero, te taira o tā rātou tū. Yeah, bro. Nāna katoa tērā I Ai, whāngai. bro. Kaore kore ngā mea pēnei a Keegs I a wharehuia I a Totima. Ko rātou ngā mea kei te whakaako, kei te whakahaere I te kapa, engari. Yeah. Mm. Ko te pai tawhiti, te taira e ki nei koe katoa I rā nā praone I a tā whakaniko, ne? Yeah. Me te mea noki, te nuinga o ngā kaihaka o ngā kapa e rua, he arorere o Māori. Ai, bro. Ēnei, he kōrero Māori te katoa o tērā hunga. Ai, bro. Yeah. Actually, yeah, bro. I ki tau tētahi random pop-up I roto I taku feed, tētahi tangata Māori, wareware tana ingoa, ia me tana wahine kei runga I te arare o Māori, tai atu ki te whakaharata o Montai, pirangi, bro, kai ki, nā, kei te pirangi, ke koe tū. So, yeah, tōna kotahi rau, ka pai e kore au whai wahi, next minute, 2 teams, you're all in. Ka tiko ngā taro. So, yeah, tika tau. Ka pai. All right, next one. Whai atu a rātou ko Awhina I te kaupapa. Yeah, Ai. I kite I ngā hua o rā kaumanga ne. Ai. Ex nā kaumanga crew. Anai mihi rātou kia te puku ana hoki. Yeah. It's like ēnei kapa o ngā kura kei te maiangi ake I ēnei. Me, kei te para I te huarahi, ei. Ai, bro. E kua roa te wā. I ona wā, te kapa hako tani wharau tērā, I tā wharau I ngā uri o te wharekura o rā kaumanga, Ai. ngā pau o roto, ngā pau o tani wharau, Ai. nā kua tū ko Awhina I te kaupapa. Engari kua roa tēnei kaupapa, te kaupapa o tēnei kapa haka e haere ana, whai wāhi taku tuahine, me taku tuakana I ona wā ki te haere Ai. ki Hawaii, Ai. tū ki te Mary Mana ki te taha o tēnei kapa. Nō reira, he kapa karore haere I ona wā. Ai. Engari, kua tū, hei kapa whakataita, hei kia whai wāhi atu e rā ngā raukura o te wharekura o rā kaumanga ki te atamira. Nā te mea te nuinga o rātou kaore hoki atu ki te kapa whai muri I te kura. Ai. Kua roa e tāre wāna. Ai. Ana koera te tai tino painga a iau I te wharekura I kite I ngā tino kaihaka, engari kaore rātou I whai wāhi atu ki te tai kapa pakeke, kaore rānei he kapa pakeke mā rātou. Ai. Ia, ana I rawe te kite atu I ngā raukura o rā kaumanga ki tēnei kapa. Me te mihi ana hoki kia ora Yeah, rāua bro. ko Lan. Ko tā rātou whai pānga ki te hapori o Rāhui Pōkeka ake. Kaua no ki te kura o te wharekura o rā kaumanga, engari mō Rāhui Pōkeka katoa. He tino, e whai ana ngā tamariki. Tā mātou reanga. Ngā mea katoa I whāngahia e rāua. Ai. Kei te whai mātou I a rātou. Nā te mea ko rātou, ko rāua te tauira I whakatakoto mā mātou. A rā no te tai aria whanau ka kia pēa he puti, Hana-Rawhiti. Ai. Ia, ia tāhua tana tū. Kaore kore he mahi nui tērā. I wiki tōri rātou I te haka? Ai. Ai. Ia. Ah, si. Me nei. Yeah. Pai. I tino, kena ka korero anō tātou I tēnei, but I rongo mātou I te kāinga, I te wairu o tērā haka. It's like, yeah. Tino Māori nei, Ai. Māori te karawhiu. Ai. Ia. Ka mutu, taku te tiro, ne, ka arohau ki tahi oe nei, kai tōranga pūkarekau, he wāhi haumaru mō rātou, ke pai ei tā rātou, just noho piri wainganui o rātou whānau, whatever, ne, ki te mahi, noho hei soldier, e ringi I roto I tēnei māramana te kite, ko ana best friends, ko tōna no reanga tēnei, e haka ana, ko tana matua o rama, so ko tana safe space tēnei, ko ana OGs, let's go. He pērā hoki a Ralbo ki te taumata. Ai. Ngā tamariki a mātou I rāmutu kei te omama haere, kei te tākoro ki tōna taha, engari kaore rātou I te tino mōhi, kaore rātou I te kaore aha ki a rātou. E rangi- He kaitōranga pūia. Ai, e rangi a rāuri, koe ia tonu tētahi o ngā kai tātaki I tērā kapa, me noho tonu ia ki tētahi tūranga mua. E rangi hana, kei te kite, I te second row, ia tahi wā, na hakaka. You're up, darling.
Oi anō. Ka pai ka tahuri ki te kāhiru matarau a hauā. Ai. Ia, ka aroha ki tēnei kapa e 5-point deduction, time penalty. Engari a tāhua tonu. Ia, i tū rātou i te wāhanga tuatahi o te rā. I pai kia ngā kōrero a te kaitātaki, miharo ana kōrero, koenei te ropu i kihira ia mihi mai ki ngā hea mana, ki ngā ringa wera, ki o te nāia nei, kua wehe e rā atu, anei te reanga hou. I was like, hey, che, tika tāna. Ngā pua o te kōwhara. Ai. Ia, i raru hoki tēnei kapa, 5-point time penalty. Engari, whai wāhi tonu ki te Matatini, no reira ka mihi nui ki a koutou. Hea o whakaaro, ngā pua o te kōwhara. Tāhua bai. Rawe ngā reo waiata, tau te tū. Ai. Yeah, Strong ne. Tino kaha. Ai. E mihi ana ki a rātou. Ko tētahi o ngā kapa kei te whakamana i ngā i te rohe pōtai o ngā tumania poto. Tika. No reira, mihi ana ki a rātou me te kaha o tā rātou tū. Koe rā taku mea i ngā wākatoa mo ngā pua o te kōwhara kei te matatoru ana ngā nama. Whakaro, tērā tētahi wā mena e taene rātou. To just put it all together somehow, me te ka uaua te tūraki a rātou. Yeah. They can crack it, you know? They're still on their journey of what is it? Ai. Ana mehe mea kaore rātou i heke i te rima piro, ka tua whā. Ai. Ki te whakataetai. Yeah. Engari, ko te mea nui, ka haere atu, ki hopu. Tētahi o ki tino kai haka kei tērā ropu. Matua wauta, tā Ai, mepo. ai. Yeah, bro. Tino kai. Still going. Yep, still going. Hoi anō. Te haona kaha. Ia, te whānau huata. Koe ne taku favourite Ia, i rawe. o rātou katoa. Ia, ka mihi nui ki taku whanaunga wa aku whanaunga, engari kia maia huata i taki i te kapa tino a tāhua, me te rangatahi hoki. So, Yeah. mean. Pai ngā kōrero a kerea mai, ko te aitanga te rita. Ai, tika. E te whānau katoa. Ai. Tino hātaki hiki au i te mea a puka me tana tuahine. Ko rāwanga soloist i te Waitatira, ne? No, tana tuahine, hoeno. I soloist ia. And ko tana tuahine te mahi demo i te whakawātea. Yeah. E mahara nau i te mea i whaiwhai rāua i puka matua me 5 pounds. Mātou katoa mahi ngā kiriata o ngā cartoons i ngā tau ki muri. Nā, i taua wāra, tamaiti noiho rātou. I aina kei te kute, ho, toa. Ai. No reira, mihi ana. Nā, they were mean. I liked, he pai ki au a rātou waiata. And, Old school tunes, hoki ne. Ai, and i mihoro ki au te kaitātaki tāne. Pakari. Wai no te ingo te paura? Rākai. Rākai. Yeah. He was mean. Reminds me a little bit of te tama a tātai i roto i wairenga te kaha. Like he presence, ne? Tu penei a koe, bro. Ka tū ana, like, nui, and e rongo ana i te ihi. It was mean. Presence. Tino kai waiata a rākai. Ai, bro. Ia, hea tana Ko waiata? te tama Adam. Ai, bro. Whau tērā. Ai, bro. Nā, tino rongo au i tērā. Kei te rongo ko i te mauri o te, ko au te tai tātaki. Let's go. Yeah, bye. Nice. Ko te kapa e whai ana ko te toka tū o Waikato. Ia, Brad Totore Wama. I rawe ngā waiata takitahi ki tēnei waiata. Ki tēnei kapa. They cracked all of them. Karo au? Nā, rawe te whana, he pānga no te wharekura o rākau. Ai, Mira, bro. ki te rā kapa, he nui te whānau mai i rangiriri ngā tinaho kua peka mai ki Rāhui Pōkeka ki reira kuraina ai. Ngā next door neighbours, really? Yeah, next door neighbours. Ai. Ai. Te Iti Kahurangi. Te kai ora, rawe tērā. I miharo. Rawe. Ia. I miharo. I arohua aroha hau kia Kingi i spoil i tana surprise, i puta ngā pānui mo tana kōpautanga hei mema mo te pāti reipa. I maharau i te tāria kia puta e rā pānui i ai e tū ana, ka puta ngā pūrongo i te atatunu taua rāra. Hoi anō, i pai ana kōrero. I miharo te mōteatea, i miharo ki au ngā tamahine tiare me urihana. They should be front row i tērā toko rua. E miharo. Yeah. Koe Koia taua kōhine i toa i te manu kōrero. kōrero. Nice. Ai. Right, rawe. Nā, yeah. And
Interesting to me, on the broadcast, ahu harsh, etahi o rātou reo waiata. E ringi te kōrero a hau ki etahi i reira, nā, te tō mātou kai kāmera, ko eti kai kāmera i reira. Kaore pia i rite, i ahua, nā i whakaaro, nā, surely not like this on i te rātonu. Yeah, so I would imagine they were mean. Yeah. Yep. Yeah, au whakaaro. Tino ka hā rātou. I atau, Iti Kahurangi, ka tino ka. Ko te mea, me ngā tū i te Iti Kahurangi, ko tā rātou kaupapa. Ai. Ne, ka ūtoni rātou ki tā rātou kaupapa, ahakoa te ka whakapono rātou ki tā rātou kaupapa. Korea te tino hia te kapa, kia whakapono ngā kai haka ki tāu e waiata ana, ki tāu e haka ana. Ai. E whakapono ana rātou katoa, kei te kite. Ai. Kamutu tētahi atu o ngā taonga kei a te Iti Kahurangi, ko Kingi, ne? Nā mea ana tuhunga. Rāhui. Māramāna te rongo, me te rongo he koi tēnei, and he mahi, tinihanga tēnei, mahi, you bloody bastard. Mea whakamiharo. So, nā, he pene te mō te rā, he koi te rā. Ai. Ne, ana tuhunga me tana whakairo i te kupu, he miharo. Ka huri ki a te Pae Kahurangi, anei hātiki hi tō kōrero e pāna ki ona titonga i te mea i mua i te waiata āringa ne, ai mea Chey, tēnei waiata e pāna ki a hana, nā Kingi Kiriona i tito. Rawe te banta i runga i te atamira. Ai, me te ki a Chey, me mehi ana ki tō tātou tuahine ki a hinu rewa, whai wāhi tonu a hako tana kaha ki te whakawhiti ki Hawaii, te wāonga Rakatihi. Ai, no? Mihi a Chey, Kingi, tūana mo te pāti whero. Tana papa kāinga he prū katoa. Nā, e pai. Oe no, tō rātou haka koira te mea e kōrero hia ana. Ai. I pāpāho ngia, he ao tātou whakaaro. Ne, pai? Ko tō rohe tira, tō papa kāinga tira? Ai, well, me pēnei pēr te kōrero. He rawe ngā kōrero matua Chey i runga i te ui ki a Kereama, ki runga o Te Arawe FM, tana whakamārama. Ēnei, he nui te hunga kua kei te āhua whakakeke ki ngā kōrero o taua haka, engari, korea te atamira, e tae ana te whakaputai e rā momo kōrero, i te rā momo wairua. Pai no kia mātou te ki atu, pūrari Pākehā. Ai. Engari anō te pūrari karikari. Koera tāku, bro. E pai ana, like, kaore pai ki au tātou whakaiti i tētahi ahurea. So, tērā. But, kua hua Māori kia tātou kia takahi te Pākehā. Engari anō e tai atu iwi. Kua pai anō te ki whaaki iu. Yeah. Tērā pēr mihe mea i panoni e tahi āringa, ana i panoni hoki i te āhua whakahua, ka pai. I te mea, e māramāna ki te kaupapa, te wahine rā, nāna hana i hihia kia mauheretia, a muri tana haka. Kamutu tērā wahine rā kei te double down, triple down. I me tahi wana kōrero, ana whakaaro neira, kei te rongo a hau, kei te kite a hau, heha i tēnō riri rātou, ki aia. Ne? Hoi noi te whānau me tuhi mai koutou i o koutou whakaaro, pehe o koutou whakaaro ki tēnei haka. Hataki ki au tērā uiwi pau, tā Chey uiwi. I rongo a hau I tētahi vibe. Like, koina tō mātou haka? Nena kāre koe I pai ki tērā? Hei ha? Koera te whakapono pau. Me whakapono te tangata ki ana kōrero. Yeah, pau. Yeah. Well, ka whakaaro nui au, he maha ngā kaupapa tōranga pū I puta I tēnei wiki o tira I ngā wiki kua hori. E whai hua rānei ana tērā I te mai, kei te marama rātou ki ngā kōrero? Koera pia te pātai nui. Kaore e tino kōrero tia ngā ahuatanga tōranga pū ki ngā whakataitai o te arawa, I te mea e kōrero hi ana ngā kaupapa āiwi. Engari runga hoki pia I te mōhio, kaore rātou e mātaki mai ana. Well, he rohe tōranga pū a tainui whānui, ne? Ko te kingitanga he kaupapa tōranga pūtira, kua tiaki I tō anō iwi kei te whakaemi koe I tō iwi mō tētahi kaupapa ko te tōranga pūtira. Nō reira kua roa
tērā rohe e tākoro ana i te kēmu, ne? No mai, ēnei tu āhuranga nō reira whakaro anau, mēnei reira e tahi rohe, kaha ki te kōrero mo te tōranga pū, tautoko rau, me tainui. Me whai whakaaro hoki ki ngā āhuatanga o te wā. Ai. Ēnei, ko te haka, ko te whakaputa i o whakaaro, i o karearo, tō ēnei, your own personal expression. Ai. Ēnei, kei te riri. Yeah. Ngā whānau katoa. Ēnei, i ngā āhuatanga katoa e huri nei a tātou no reira. Koera, pēr te tino take e tōranga pū ai ngā haka. Ai, and tērā pēr mihi ana ki te Pae Kahurangi, e whakamahara nei a tātou, ko te haka he taonga, whakaputa i ra karearo tō Ebro. E hara te me haka taparahi noiho nei ki te motitahi whakaturanga. Ne, tai ana i tātou te whakamahi tēnei taonga, hei whakaputa i te riri. Yeah, bro, so e tika tā. Go hard. Yeah. Pai mai ki no mai. Yeah. Hey, Ingai, you whanone i ngā āringa me te āhua whakahua. Me matāra koe. Koe nā noiho. Yeah. Mena kei te mahi koe i tēla, me matāra koe, he nui te mea ka hoki mai. Ana ko ki te, Ai. kua pai ngā whakahoki kōrero a Ai, Chey. yeah, bro, tika tā. All right, next ropu. Te pau o manga tāwhiri, Doits. ngā toa o te whakataetai. Clear winner ki ake nei whakaaro. Ai. Yeah. Energy, man. Yeah, hāre Mai ao. te tīmatanga, taira anō ki te mutunga. Rawe te waiatatira ki tō tātou whaia, tā tātou tuahine, hine puawai. I tū ki te puamanga tāwhiri. Tāhua, tino kaha ngā reo. Katai ko te whakaeke, high intensity. Ai. Ēnei, katai ka haere toru tērā, mo te roanga o te, tērā fast poi, fast action song. Yeah. Intense haka, and Hard. then fast whakawate as well. Ia, ki au, tērā rōpū, kei te kite ahau, young man's game, bro. Yep. Te kapa haka. Now, tērā rōpū, they got the right mix of young energy, but ngā pakeke, is like early 30s, bro. And then you got ngā tutors, but really ko te toko iti tērā ko ngā korau o wera, but really young man's game, man. Nei a pumping, kind of like Awhina te Kaupapa, all young, bro. Kareka he uncle I rosora, o e neni. Yeah. Me aha koa te rangatahi e tino kaha tonu. Yeah, bro. Ēnei. E tahi wā ka ahua mai, ki te hunga rangatahi e whanake mai ana kaore pia i te tonu te kaha o tā rātou reo, te kaha o rātou whakaputa i o rātou karearoto. Engari, kaore pēnā ki ngā kapa. He whai pānga pia tērā ki te tā rātou whakaako i ngā tamariki o te wharekura o Kirikiri roa. Ai. Me ngā tai ate I roto I ngā tau, Yeah. same sort of vibe, Yeah. energy, nō reira kei te kite tātou, katoa o tō rātou tāra e ahu ana ki tērā momo ngāo, ne? Pēr tā tātou whakamahi I tēnei taonga kei a tātou, ko te ngāo. Let's go. Yeah. I'd love to perform for TPM. Nice. Yeah. Yeah. Nā, ko ngā tāne. Yeah. Mātaki koe I ngā tāne, they just look like they have heaps of fun. Hard. Styly, eh? Yeah. Pēra hoki ahau I te Matatini, styly those fellas. Yeah. I would love, tika tā, I'd love to perform for them too. Get one round under the belt, eh? Yeah, one yeah. campaign. And then sail off into retirement land. Yeah. I wonder, hoki ana ki o kōrero mo te āhua ki ngā pakeke o te ropu, I roto I te whakawāte ki te mātai a Tony Boy. Right. Ma rāua ko tana hoa, kai e tū ana ki te taha. I wonder if it was a bit of a... Passing of the torch. Yeah, tērā momo āhuatanga. Ai. Karei tino mōhio. Karano ke Ai. kōrero ki ngā boys, but... Ai, kei te kite au ko rātou tamariki kei te maiangi ake. Yeah. Ana, kei reira Greg, kei te tuhi tonu. So yeah, tika tā. Ko paumea te mōhio ko ia tetahi o ngā tino kai whakahaere I tēnei tau. Sure. Te taha ki te kapa no reira. Rawe tana puta mai te wāhanga o te whakawātea. Ai. Okay. Hea o kōrero? Ai. Wai ai ki tēnei, kaore i te mohi o nā wai tuhi, engari whakawātea, but ngā te whakaue coded. Oh. Nau rānei tērā? Kao. Oh. Kare. Wā, ka kite I ngā rite ngā... Kaore au I roto I te Me kapa haka taku o tino Ngāti rata. Whakaue. Me taku tino rata. Tino What do you mean? pai. Like, so how te tika o tērā kōrero? Kei te kite I ngā ritenga I wāinga I te tūa Ngāti Whakaue me te whakawātea. Ana ka mihi. Okay. Tino a tāhua. Nā, I miharo tēnei regionals o tātou. He tika tāu ki te ana I te whanakitanga o te mea. Ko te teo ngā mea tino miharo though, I tika tā tātou nā I kōrero ahau ki a Wirihana no
Iti Kahurangi, tino tata ana tahi me rua, ne? E rangi anō te toenga, he nui te wehenga. Ai. Anei, tirohia ngā piro ki te tiwi. Ai. Ana he taumātoru piro i Wānanga, te wehenga i Wānanga i te kapa tuatahi me te kapa tua ono. Massive tērā. Massive. Ai. Now, ahakoa, ahua massive tonu te wehenga i Wānganui i te tahi me te tuarua. Nō reira mena kei te kiti au roto i o rātou māka, he 0.5s kei kora. Nō reira ahakoa e rua he whā māka tērā. So he wehenga nui tērā. So he piki, and then bari Wānganui te tuarua me te tuatoru kei reira ngā wehenga. Ono māka, nō reira te kaumārua māka. I Wānganui te tuarua me te tuatoru, so woo! So te piki Wānanga. Ai, piki Wānanga top 12 e te whānau. I whakatauria e mātou te top te kaumātahi i mua atu. Nō reira kua mohio ki tērā, ana tirohia. Ai. Now e Wānanga ana i ko ngā mea ko te hei whai wāhi mai ki te kaumārua nei, kei Wānganui o Ohine Matoroa me Te whānau āpanui. E whakaaro anau me whaiwahi atu a te whānau āpanui. he hai. Well, kaupapa huhua ka kawea e rātou ki Te Matatini. Well, tuatahi, kei te hia kia piki anō ki taumata, kaua kia noho ki te nama ono. Engari kei te tuarua. kōrero mātou mō ngā tū. Ai, Kaua mō ngā tū. E kōrero ana koe mo te okay, pito then. mata. Tū kē ratu. I pai ki au te tū a te whānau āpanui. Pai ake ki au i tā Ohine Kei te Mataroa. kōwhiri tonu au i a te whānau apanu. Yeah. Kei kōhuri tia au i taku whānau. E kōwhiri anau i a Ohine Mataroa. Hoi anō, e rua ki te tahi no reira te whānau apanui ka whai wāhi atu. Te mea pai o tēnei matangirua ki au, he nui ngā wild cards kei roto nei. Ana e titiro anau ki a Wairarapa, e titiro anau ki a Muri Whenua, e titiro anau even ki a Heke Ngārangi. Wild card rātou. Yeah, well, I puta te pātai ki tō tātou pukamata, ne? Ai. Who are you watching the most? Ai. Ana ko te nuinga, e mātaki ana i a hekenga. E mātaki ana. Me te mārama hoki. Pērā taku whānau, bro. Ai, rau. Yeah, Ko hekenga. Ai, pērā ki mātou. Yeah. Pēa koe? yeah, hekenga. E kaha mātaki ana mātou i a taumato apanui, hekenga, me rua toki. Chey. Bro, gee, if you want a gift that keeps giving, he miharo a rua toki, bro. Yeah. Ngā pukana, ngā kōrero, it's so good. And I'm not even mocking. I'm saying he miharo a rātou mea. Pono. Ha, tino pai, bro. He Me, kaha, me mataki koe. Yeah, nā kua mātaki. But me hoki anō koe. He miharo, pai. he kaha taku whakamātau i te trio ki te waiata āringa o hekenga. Mātou kua kuhua. Nā, he miharo e hekenga, he miharo. Ko taua mea i ki nā tātou e. Nā ko te ngao ne, young man's game anō hoki. Yep. He tira, he kāhui ahua rangatahi rātou. Yeah. Me whai wāpea au ki te plaki taku tā mātou whakāturanga mo te whare tapere o te arawai ki kone. Yes. Engari, kua whai wā mātou ki te mahitahi ki ngā subs. Ai, And bro, talented ne. super talented. Ai. You know, te āhua o tā rātou whakatakoto i ngā oro. Ai. Toko ono rātou. Ai. You know, ngā tuakana, tuahine, tungane e toru, kātahi ko ā rātou hoa. Ai. Kei te mahitahi ki te whakarakei i ngā waiata. Ā tāhua. I whakairi a Te Arawai FM Kiriama. I etahi kiriata nā ko rātou tokotoru Yeah. e waiatana. Ahakoa te pakeke haere o tērā tokotoru, bro. Koira te pikitia e kiti ānau. Yeah. Ia dāsi me tana Justin Bieber haircut. Me ana Paul type. Yeah. Ne? Because ahau i te wai piri tuatahi ahau ka kaha faith ma ka noho tahi mātou i ngā wā katoa. And then a Raylam and Stacey ka hara mai i ngā wā katoa ki o mātou kanga. And so ka kite tonu ahau i tērā pikitia i a rātou Justin Bieber haircut. So ātāhua rātou. Hoi no, kei te pirangi mueta tātou wehe. Crew cam. Hea o koutou whakaaro mo te rohoi o Tainui. O koutou, because, you know, bro, ka reo mohi mena kei te mohi koe, but tamihana te whala me te hurira, he did all of the tea parties for Motai. Pia tērā. I pai, yeah. Yeah, I've got a really close horonga to our whānau e Motai Tangatarau, so lucky enough to spend
the weekend with them. And the tīpares, are they leather? Are they stitching? Are they, what sort of material are they? Yeah, it's like a mixture of modern materials, and then they've got their rāranga whānau, so essentially my whānau's job was to put the last minute touches on them for both noho Ngāti. And same with the men's tāpeka. Is that leather? Because the bro took it off in the whakawātea and it looks like it's got like a velvety inner surface. Gee, Chey, you're a bit of a kakahu connoisseur there. That's actually a really accurate description. You know what I mean? I pay attention to these things. Yeah. And my tuahine, Kiri Kōwhai, will appreciate that. Lots of mahi and rangahau into that kaku, so the fact that you've caught that, she'll be very happy about. But no, yeah, I was at the comp for majority of the weekend. Rāhui te Wairua. Cortland Arena is a great venue. Yes. As everyone knows, Tainui knows how to put on Kaupapa, and in the gear up to Te Matatini next year, I have no qualms that they're going to be amazing hosts. But just huge mihi out to Tainui, and it's amazing. It was amazing. As you, I'm coming back to you. Tētahi atu mea, motuhake a Tainui is the karangas that happen I muri mai ia too. You know, and it kind of catches, I don't know, tērā peke te mōhio rātou, but I kitau e tai o ngā kapa kaore mōhio mena me heke, me tū, and e tai o ngā kapa kaore ata whakarite. Right, you fellas are getting off and we're going to stand. E tai wā kei te pira rātou. Hey, Chey. Yes. Did you do your clicker? Kōpu per minute? There were a few. There was a few, but not as much as I was hoping for, to be fair. I was wanting like 1,000. But, and I mātaki e hau I te praere kia, pai ai taku mahi I te clicker. You know. But kauri, pēnā rawa, you know, maybe it's just like this. Yes. Hoi no. Can I be so bold to say, tātou I te kānga e mātakitaki ana I tēnei whakataitai, I think it was pretty up there, in terms of like watching from home, the venue, everything just looked seamless. So he tuku mihi nui atu ahau ki a Tainui, ki te whare haka o Tainui, Hanima, Toti, who is MVP of this regional circuit. Amazing. He mihi nui tēnei kia koutou. Okay, here's my next question then with all of us. Same with Tauira, bro. TPM, they're coming into the finals, and ki roto I te matangirua. Katoa tātou ki roto I te matangirua. You fellas can beat TPM? You and Ruby, this is Tūhaurangi. You reckon you can beat TPM? Oh yeah, baby. Whoa! Oh yeah, baby. We coming. Hoki anō ki te rā kōrero a haps me whakapono. Me whakapono? Koe Me whakapono? Okay. Koe? Koutou? Me pēnei pēta ki Hei a te kōrero. whakapono. I roto I ngā tau kua tuatahi a TPM ki ngā prelims. You know? Tino, me pēhea tā rātou heke ki te rā taumata ki te taumata tuatahi. E noho ki reira. Nā te mea, ki au nei, kei a rātou ngā pukenga, kei a rātou te rā ngāo, kia tai ki te taumata tuatahi. Engari, ka eke ki te mātangirua, kātahi ka huri ngā titiro a ngā kai whakawāpea. Kōrero anō au, karekau? Kao, mehi ana ki te rohe o Tainui Waka. Kaore kore whakahihi hoki ana tō tātou ariki nui. I tai atu ia ki ngā whakataitai, mātaki, te roa o ngā o te rā. Koe nā anake te rohe kua tai atu ia. Me pono au, koe rea te rohe me tai atu ia ki te mātaki. Ai, long day. Long day. Mean. Ka pai, tautoko ana I ngā mihi o tira kia koutou katoa ngā tani wharau o Tainui Waka. O tira ko ngā whakamānawa kia koutou I te mohi o kaore e mutu ngā mahi ki konei. Ngari ka tāroa, ka kawea tonutia ki te matatini a tērā tau. Nō reira kia kaha koutou e mihi nui ana. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ka ware. Tā kupu. Tā kupu, and he hōtaka anō apopo. Kia ora. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka yarns. Toits.